6, chapter 7, page number 151, mathematics, subject, question number 1, add the following. Cái đam tăng video bằng cái question number 1 long A, B, C, D an cái PL lo, Charlie lo, thì non bằng cái question number E, F, G, pini bằng cái E, F, G bằng gì, là đó, tum Charlie polo na, thì question number A, B, C, D bằng, nãy tum lang bolo te mo hala description box lo mo ni PDF po link PDF po dat lang non. Là non next bằng cái E F G H bằng E F N G là cái thằng mà bằng sẽ pin bằng cái nên liên lạc thay connect po cái gì năng lang tôi nó thì number E bằng cái pula cái là cái 5 plus 1 by 7 number E bằng cái pula 5 plus 1 by 1 upon 7 jadi và là si lalu pula tem ledak puno ho ledak cái 5 alam bằng cái denominator cái jata be setelah ledak pila mathaning ke 1 ke dolo pusi mathanang po la si da LCM ke 1 and 7 LCM pila 7 ji jang ju po la si 7 mang ju po te 1 abang 7 ke quantum pen si 7 ke lepo 1 7 or 7 ji 7 time pen so 1 7 or 7 lo into cross multiply no la ke ko pila 5 deh 5 ke attack ke lage numerator में दे 5 enggak la sign ke dak pas bang jipo tang ke la bang ke plus 7 bang ke quantum में 7 ke le pos 7 1 or 7 deh one time masih 1 into aku attack numerator bang pila 1 deh tang ke next bang ke pila la tu multiply no ho la numerator deh denominator pila 7 next bang jipo enggak la 5 numerator multiply not 5 into 5 sorry 7 into 5 this 7 5 ya karena 35 plus 1 1 r 1 this 1 1 r 1 lalu boleh next ke again langsung 35 plus 1 plus no karena 36 this 36 and denominator karena 7 it is the answer lalu answer ke nih nasi number 1 bang ke nang tum sini lo basi kini lo Nah, next abang ke number 1 से पूछो number E bang di nan ke pila number F nah sini pemikir ke di nan bang ke pila number F nah kadak po ha number F nah si nan bang ke number F bang ke ada ke thom do number F के पिला 2 and 3 plus 1 by 4 plus 1 and 2 देख तुम कसम से क्लेम पोला क्या numerator denominator दे जैसे 3 4 या 2 के पिला तुम पिला क्लेम नहीं के LCM क्लेम ना हो दे LCM अपना साथ क्लेम का तमिल हो suppose 3 4 2 दे LCM कपे लगे कुपना दमी के ला suppose itu trigger kayak LCM dam de jata apa tu kan hak try na hode lagi 3 chang ju pode dam de में 2 lan ke itu menta ang next 2 2 ya 4 2 1 ya 2 de again 3 pen or 2 pen 2 3 chang ju po 2 1 ya 2 atau 1 chang ju li pode again pila bang halang ke kapre dam de lo pola ke 3 ml de 3 3 1 are 3 lagi 1 chang ju li po 1 chang ju li po nanti itu multiply and not 2 2 या 4 4 3 या 12 दे 12 1 12 12 1 12 12 1 are 12 itu LCM answer करना kelong ke 12 LCM answer तुम kelong kan la 12 दे 12 तुम long lo la si la 3 bang 12 kelong ning than ke batai kan ba si mati cross multiply bang kelong nang po 3 3 ya 9 3 4 at 12 दे 4 into attack an lo 2 plus 4 bang ke ente la 12 kelong attack an lo 4 3 ya 12 deh 3 into attack numerator ke 1 plus 2 bang quantum pen 12 lagi 2 6 ya 12 deh 6 2 6 ya 12 into attack lo 1 lo deh nanti kalau tu tak kelong ke tu itu melalong alo deh lasi tu multiply no ho 4 2 a 8 deh 8 plus 3 1 are 3
plus 6 1 are 6. Okay, numerator के का नंबर दो के numerator के फिर denominator के 12 दे denominator 12 nanti lah tum plus enam pohon again next tum play claim tuh nak 6 plus 3 karena 8 sorry 9 plus 8 karena 17 deh kan lang tum kan ke 17 by 12 deh it is the answer lah ke tum answer long deh nanti lagi e tanggal lo f tanggal lo nama tum play claim yang ke last dulu G nam next bang kita lah itu G bang kau tuh claim nang po G bang ke apa subtract ni subtract lah sih kada sama 5 upon 3 by 4 deh plus 6 1 by 4 plus 3 1 upon 8 deh itu macam sih pas ke lang deh kan dulu ante itum pila keklian ning dong si lason doko pulote itum kapila daka mixed fraction claim nang po mixed fraction ada claim daning mixed fraction claim nang pulote itum lason bang po de masih mixed fraction ko sana claim ning ke mixed fraction ke change ke de suppose itum la tum multiply na ho 5 4 akan la 5 4 20 de 5 4 20 20 ingke akan la 3 20 plus 3 lalu into to kan lo 20 5 4 20 20 plus athak number 2 number the 3 20 plus 3 kan lo lalu mang ke 23 abere kan numerator denominator ke 4 long lo di inke plus bang lanjut lo next plus then dadak to sono ho 6 into 4 no 6 pen 4 6 4 kan lo 4 16 20 4 24 di 24 deh 24 plus attack andalong ke 1 deh 24 plus 1 kan lo 25 abere kan lo jangan view ko 4 deh again tangan lo next step plus deh so sangi plus lalu pulote next kan 3 8 jakan lo 3 8 jakan lo 3 3 ya 9 3 4 12 3 5 ya 15 3 6 ya 18 3 7 ya 21 3 8 ya 24 deh 24 plus attack kan lo 1 kita letak la 1 jadi 24 plus 1 kan lo daraka 25 deh 25 ini ABR ke kan lo 8 deh ano lo then next itu la so level ateng tum long lo non bang ke kilo ning ke la tum ke kilo LCM kan nang deh LCM claim moy la kilo LCM ke 4 again 8 deh kada itu LCM betul kesana ke claim ning ke suppose 2 pen claim na ha 2 2 ya 4 2 2 ya 4 2 4 ya 8 deh again 2 claim 2 1 ya 2 2 1 ya 2 2 2 ya 4 again 2 2 1 ya ke 1 1 1 again 1 deh kalau poteng kita tum multiply na 2 2 ya 4 4 2 ya 8 deh 4 karena 2 2 ya 4 4 2 ya 8 itu total kelong kan long ke LCM sa kelong ke 8 8 tum LCM sa long lo basi 4 bang 8 kelong ning ke kontan pen lo 4 2 ya 8 deh 2 into kana attack ke 23 again la plus antara 4 bang ke 8 kelong kan lo 2 times 4 2 ya 8 deh into attack kan number itu ke 25 again plus no 8 bang ke kontan kelong ning ke 8 pan ke 1 time 8 bang ya 8 deh 1 so into attack kan 25 deh lantang lo Kemudian next ke tum ke sana ke claim ning ke la 8 rangi pon denominator bang ke gila 2 into 23 ke 2 3 ya ke 6 2 2 ya ke 4 deh 46 plus 2 5 ya ke 10 2 2 ya ke 4 4 plus 1 ke 5 deh 50 again plus pangoy plus deh ke 1 into 25 25 deh 25 masih lantang ke deh la so part bang ala dak plus dan ho la pun equal bi kong ho kalau kita ho next banda ke 8 deh 8 sebut lanjut ke 8 ke tum plus la mo ho 5 plus 0 ke 5 plus kana 6 ke pela 11 deh 11 mate 1 remainder 2 plus 5 kana 7 plus 4 ke kana 7 plus 2 plus 5 ke kana 7 deh 7 plus 4 ke kana 7 mate 8 9 10 11 deh 11 plus apa remainder 1 ke 12 deh
121 by 8 deh 121 by kan lo 8 deh lalu lasi lakukan kita ambil G bang deh itu melakukan kita plus side deh jadi तुम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर G ऐसे ना लो दे आंसर के ना लो से तुम के थान उन्हें तो इतने के दे ऐसे ढाल आंसर दे चलो अंते पिनी वीडियो बन के अंदर चलो लासे ना तुम mochi nilang ci pemain melang karena kita cok sudah kolang perlu tiap mau pakai internet aku di kecinian kelahan lo nasi mau next video bang kayak aku question number 2 bang sih itu cari ponong lo na